turabasuje cyane twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza tubifurije umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye mu masaha y'umugoroba by'umwihariko rumwe mwese mudukurikira muvuye mu kazi k'amanywa mukaba rero mu by'ukuri mudukurikiye turabasuhuje cyane tubahaye ikaze namwe rero mudukurikiye muri mu kazi k'umugoroba namwe ntabwo turi buze kubarenza ingohe reka tubifurize rwose umugoroba mwiza niko tubifuriza akazi keza nako kandi duha ikaze n'abadukurikiye muri ku migabane igiye itandukanye waba uri ku mugabane wa Amerika waba uri ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku wundi mugabane rwose twita ngo ni uwa Aziya ndetse na hano iwacu muri Afurika reka mwese mbabwire ngo ikaze muri aya makuru yacu y'umugoroba mbere yuko tuvuga byinshi reka manze mbabwire ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru tugiye kugenda tubagezaho turaza kugaruka muri Warikare byamaze kumenyekana ko hari agace kirimo imirwano ikomeye cyane iyi mirwano ikaba yabera ahantu bita za Rusamambo ndetse rwose akaba ari imirwano yagabwe cyangwa se n'ibitero byagabwe na Nyatura cyangwa se Wazalendo zo mu bwoko bwa Semusi bakaba bari bagabye ibitero abasore bo kwa Bigabo bari bagabye ibitero kuri M23 ariko byaje kurangira n'ubundi mu by'ukuri ibitero bari bagabye bitabagagendekeye neza kuko byaje kurangira bamwe muri bo rwose bahasize ubuzima turaza kugaruka muri Masisi muri ka gace bita ngo ni Bugabo nabonye macacara ajya avuga ngo ni muri Bugabo ariko ni Bawabo niko ubundi biba byanditse aka gace rero nako kiriwemo imirwano nabyo tukaba turi buze kugenda tubigarukaho turaza kugaruka muri Side Kivu ubu tuvugana M23 noneho yatangiye gushinjwa ubwicanyi bukomeye cyane hano muri teritwari ya Kabare iyi teritwari imaze iminsi iri kuberamo intambara ikomeye cyane ikaba rero ari imirwano yashakiranyaga cyangwa se iri kugenda ihanganisha M23 ndetse n'abarwanyi ba FDLR ndetse we na Wazalendo bari guturuka muri parike ya Kauzi Biega barangiza rero bakagaba ibitero hano muri teritwari ya Kabare ku birindo bya M23 ubu tuvugana rero M23 yatangiye kwagirizwa cyangwa se gushinjwa ubwicanyi bw'indengakamere muri teritwari ya Kabare ese bimeze bite byose rero mu byo tugiye kugenda tubagezaho mu buryo burambuye hanyuma turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi tuze kubabwira ko ingengo y'imari ya gisirikare yari igenwe ubu tuvugana yamaze kugabanywa ese kubera icyo abasirikare b'u Burundi ingengo yabo y'imari y'amafaranga bahembwaga cyangwa se yabatungaga yagabanijwe byagenze bite aha kubemo byinshi cyane ntuze gucikwa uraza kumenya impamvu nyamukuru turaza guca muri Bukavu rero mu kanya gato rwose humvikanye umutingito ukomeye cyane cyitwa Nyamugigima ese iyi Nyamugigima byagenze bite byose abiri makuru tugiye kugenda tubagezaho turaza guca no muri Cameroon mu by'ukuri naho tuze kubabwira ko uwitwa Paul Biya w'imyaka 92 agiye kwiyamamariza manda ye ya 8 niwe mu president ushaje ku isi urumva niwe perezida ushaje hano kuri isi ya Mungu niwe rero mu by'ukuri ukomeje kugenda aca impaka arimo aragenda agwa mu ntege cyangwa se arimo aragenda umugwa mu ntege ni wawundi bitaga ngo ni w'ikihe gihugu ni ikihe gihugu uyu mugabo wabaga ari no mu nama agasinzira ndamwibagiwe uyu nguyu rwose iki gihugu ndakibagiye ninza kukibuka ndaza kukibabwira ariko ni Zimbabwe niba nibuka neza ubanza ari Zimbabwe nguko rero ngayo niyo makuru cyangwa se nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugenda tugarukaho ubwo rero urasabwa birumvikana kunkandira kuri subscribe ndetse ukankandira no kunzogera ubwo wageze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere cyangwa se usanzwe udukurikiye utarabikora uhite ubikora kugira ngo rwose ibintu bize kugenda neza cyane kuri mwe mwabikoze mwibuke gukanda kuri like ndetse mukande no kunzogera cyangwa se mukande no mukore na share murakora like muna sharing dukomeze tugende twagura umuyoboro my friend turabakunda cyane rero reka amakuru yacu nkuko twagiye tubivuga reka amakuru yacu munyemerere rwose nte kwinjira mu kiganiro n'ijyenyine ahubwo twinjiranemo na Vincent rwose ariwe dutangirana twinjirana mu kiganiro tugenda tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi twagiye tugarukaho yaba hari hano muri Side Kivu ariko manze bibutse ko mugomba kunyaruka n'abandi mwese rwose mukoresha Facebook mukaba mwahanyarukira mugafollowinga page yacu ya Facebook ni eugeneofficialnews.com nkuko muri kubona hano muri taburo kugira ngo nk'ubu izi ngingo z'ingenzi mbagejejeho ziba zimaze hafi isaha yose zihageze abantu mubona icyo bita ibyo turi buze kugenda tugarukaho
already rero Vincent yamaze kuba agera ku miyoboro. Vincent wiriwe neza? Wiriwe Fighter, niriwe neza. Umunyarwanda naciye umugani ngo aho imfura zisezeraniye niho zongera guhurira, nkuko twasezeranije abakunzi bacu ko mu masaha y'umugoroba turaza kugaruka tubabwira uko ibice byose byiriwe, dore ko twe twabahaye update uko kuva mu gitondo kugeza muri masaha byari bimeze. Ni ngombwa ko tubabwira uko bwije bimeze kugira ngo tuze kubabwira na mu gitondo uko biri buze kuba bimeze. Vincent, ndagira ngo duhere hano muri Warikare, eko se twahera muri Sud Kivu. Sud Kivu, reka duhere muri Sud Kivu. Reka duhere muri Sud Kivu, amakuru ava ko 23 ikwagirizwa mu by'ukuri ubwicanyi bwana Vincent hano muri teritwari ya Kabare. Bimeze bitaha hano Vincent. Oh la la, ndimo ndabona rwose Vincent yagurutse biranze. Reka twongere turebe rwose, twinjirane mu kiganiro bimeze neza cyane. Igihe rwose tukiri kumushakisha mwe mukanda kuri like. Vincent, byari bigenze bite? Ntabwo nakumvaga neza kubera ikibazo cy'amanetwork cy'ahantu mbani, ariko nibura ubu ngubu muri muranyumva neza. Ubu ndakumva neza rwose, bimeze neza. Twagereka duhere muri Sud Kivu, muri teritwari ya Kabare na M23 ngo bimeze bite? M23 bongeye kuyambika ishyano cyangwa ishyiga rishyushye. Bayicaje kuri Songoye. Bayicaje kuri Songoye kubera ko sosiyete sivile zo mwabino bice bya Kabare nyine mu gace bita Karambi zatangiye gushinja M23 yuko iri kudagandagura abasivile. Aho bayishinje kwica abasivile bagera muri 5 ku munsi wo ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Yego, bakabashinja yuko rero abasivile bishwe bakicirwa muri Karambi, bashinja kuba bakorana na Wazalendo. Bakavuga yuko abo bishwe harimo witwa Barume Muringwa, witwe ku munsi wo kuwa 5, hakamo bita Mibambwe Mukenje, hakamo bita Petro Bashwira, abarimo bita Bunani Rukozo, yego, uwo bita Jean Claude Chinamura. Kavuga yuko rero ko sosiyete sivile bashinja M23 ko aba bantu bishwe ngo bakekwa gukorana na Wazalendo, ariko urundi ruhande rwa M23 ntacyo rurabivugaho. Bakavuga yuko aka gace kamazimo iminsi mirwano Wazalendo ihangayikije M23 kandi rimwe na rimwe itungura M23 ngo ikaba yanatwara n'ubuzima bw'abasirikare ba M23 rimwe na rimwe iyo ituze ambushi y'abasirikare ba M23. Sosiyete sivile ikavuga yuko M23 yishe abantu kubera yuko ngo bakekwagaho kuba aribo bacumbikira Wazalendo bagiye bica abarwanyi ba M23 mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu M23 nta kintu irabivugaho. M23 nta kintu irabivugaho kugera iyi saha. Turacyategereje yuko twaza kubona umuvugizi wa M23 yenda mu bya politike M23 twumva icyo yabivugaho. Ko numva bayambitse icyo twakwita icyasha, buriya biragenda bitera icyasha ni kwigara cyuje no kuvuga ngo ni bayicaje ku ishyiga rishyushye. Gushinja abarwanyi ba M23 bwicanyi nk'ubu urabona mu by'ukuri nuko bacinja nk'ihonyabwoko rishingiye ko umuntu yaba ari muri Wazalendo cyangwa cy'iki Wazalendo. Ariko ibi dukunda kubibona kenshi sosiyete zivile zibogamiye ku butegetsi bwa Kinshasa zerekana M23 nk'abantu babicanyi. Ntabwo byatungura abantu kubona izo sosiyete zivile zivuga yuko M23 ariyo yabikoze. Ndagira ngo tuve rero muri Sud Kivu cyangwa se muri amajyepfo tuviriyeyo rimwe, tukiri hafi na hano muri teritwari ya Kabare. Dusimbutse hano mu mujyi wa Bukavu naho ngo hamaze kumvikana ikintu bita nyamugigima cyangwa se umutingito uteye ubwoba. Ibyo umutingito bimeze bite bwana Vincent? Nabyo mu makuru dufite abageologue bari mwayo mu bice bavuga yuko umutingito wumvikanye hagati ya saa 7 na saa 8. Uri kuri magnitude ya 7, ariko kugera isaha ntabwo hari habasha gutangazwa ibyangiritse. Turacyashakisha
icyo abashinzwe iruka ry'ibirunga cyangwa gucunga ibirunga ndetse n'imitingito icyo babivuga, kuko ntabwo bari batangaza nyirizina ibyaba byangiritse cyangwa niba hari abantu baba bagize ikibazo bahura nacyo kubera uno mutingito. Turacyategereje kureba itangazo basohora. Yewe ntabwo ndumva bitari buze koroha, ibintu birakomeye. Mugani wa muvandimwe ati ibintu birakomeye. Hanyuma bwana Vincent, ubwo ngubwo hano ubwo ndimo ndagira ngo tubanze tuve muri Sud Kivu, mu nkengero Sud Kivu ubwo burya no mu gihugu cy'u Burundi naho twahashira nko mu nkengero Sud Kivu ni nka hafi ngo kuko birahana imbibi cyane. Tubwire amakuru ava ko ngo igisirikare, ngo ingengo y'imari y'igisirikare cy'u Burundi bakoreshaga yagabanutse, yakubiswe hasi ku butaka. Byatewe n'iki kugira ngo iri faranga cyangwa se iyi ngengo y'imari igabanywe? Ese nuko bose basa no bamaze kwirundurira hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese byaba byatewe nuko wenda hari ikibazo cy'ubukene cyabaye cyishi? Byatewe n'iki kugira ngo ingengo y'imari bayigabanye bwana Vincent? Ni ikibazo cy'ubukene kubera yuko turebye ingengo y'imari yo mu mwaka 2025 ukuntu yanganaga, byagaragaraga yuko n'ubundi ingengo y'imari nyine ishorwa mu gisirikare cy'u Burundi aricyo cyitwa FNDB yagabanyijweho miliyoni 366 z'amadolari y'Amerika ugereranyije n'umwaka wa 2023. Yego, bivuga yuko hari byari biturutse rero kwihungabana ry'ubukungu bw'iki gihugu. Urabizi yuko ubukungu bw'u Burundi bugenda butubira hasi amanywa n'ijoro. Turebye no kuri raporo y'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe ubutasi CIA, bigaragaza ko mu mwaka wa 2023 umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Burundi wari miliyari 2,642 z'amadolari y'Amerika, kandi ko icyo gihe igisirikare cyashowemo 3% by'uyu musaruro mbumbe w'igihugu. Iyi raporo ikagaragaza ko amafaranga yashorwaga mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi yanganaga na 3.5% by'umusaruro mbumbe w'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko uko imyaka igenda isimburana baragenda igenda bigabanuka kugeraho banki nkuru y'igihugu yavuze ati murashora amafaranga menshi mu gisirikare, nimugabanye. Muri 2023 igisirikare cy'u Burundi cyashoremo amadolari angana n'ibihumbi 790,260. Umwaka wa 2024 hashowemo miliyoni 150,600 z'amadolari y'Amerika. Bigaragara yuko uko imyaka igenda ishira bigenda bigabanuka, kugera utara ukabona bigenda bigabanuka, bikavugwa yuko akenshi amafaranga menshi baje bayatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayagura intwaro. Bikavugwa yuko rero bifitanye isano no kuba baragiye mu imirwano ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagiye guhangana n'imitwe itandukanye. Bakavuga yuko bagiye guhangana na Tabara, bakavuga ko bagiye guhangana na Forebu, bakavuga ko bagiye guhangana na Twirwaneho. Ibyo byose rero byagiye bituma ifaranga ryabo rita agaciro ndetse n'ingengo y'imari ikagabanuka, kubera yuko abashora imari mu gihugu cy'u Burundi bagiye baba bakeya. Abacuruzi bakoraga mu gihugu cy'u Burundi bagira ubwoba. Ibyo byose rero byagiye biba ingorane ku banyagihugu b'u Burundi, bigatuma n'igisirikare cyabo kigira ingengo y'imari nkeya kubera ko amenshi bayashoraga mu ibyo bitero bijya hanze. None Vincent, kubera iki amafaranga yabuze kandi tuzi ko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi cyangwa se uwitwa Evariste Ndayishimiye nk'uko bijya bikuvugwa n'abasesenguzi cyangwa se na raporo nyinshi zigenda zitangwa, ko tujya twumva ko hano hantu ahasarura amafaranga menshi cyane muri iyi ntambara? Kubera iki mu by'ukuri amafaranga ahubwo kugira ngo aboneke abura, kandi tuzi ko mu by'ukuri ava hara muri Kongo yaba amabuye y'agaciro n'ikibi bari byinshi cyane? Waba wigiza nkana uvuga yuko amafaranga ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masezerano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi agera muri kesi ya leta, none sagarukira ku muryango? Waba wigiza nkana birazwi yuko ajya mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bayobozi bamwe na bamwe. Ntaho abaturage bahurira na ya faranga
buriya ni nk'akarima kiwe yibone ko kwisaruriramo amafaranga kugira ngo yigwizeho umutungo mu buryo nyine bwo kumarisha bari abasirikare b'abarundi. Ntabwo ayo mafaranga ajya mu ngengo y'imari ku buryo wavuga ko hari ikiyongera. Ariko ku rundi ruhande navuga ko Evariste Ndayishimiye ntawamurenganya kuko ni ibintu biba bikorwa na guverinoma yose ibize n'abafatikanyije bakabaye bicara hamwe bakareba bakavuga bati dore igisirikare cyacu kirimo kiragenda gisubira hasi cyangwa se ingengo y'imari iragenda igwa hasi kandi bakeneye kuba bakareba ibyo bapisura bagashiraho. Guverinoma yose irarengana kubera yuko harimo abantu batazi uburyo iriya mari iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoreshwa, kuko twabonye mu nteko ishinga amategeko hari abadepite bagerageza kubibaza ariko ntibagira icyo basubizwa. Nk'abaturuka mu ishyaka ry'uwo bita Agathon-Rwasa ntabwo amenya uko amafaranga akoreshwa. Abaturuka mu ishyaka rya Frodebu ntibamenya uko amafaranga akoreshwa. Abaturuka mu ishyaka rya Iprona ntibamenya uko amafaranga akoreshwa, keretse abo muri CNDD-FDD buriya nibo bica bagakiza nyine bakagabana n'ayo mafaranga, abandi bakaba nk'indeberezi. Abandi ni indorerezi bari aho gusa, cyangwa n'indorerezi burya ibifite misiyo yo kugenda icyayi ari ukureba gusa. Ariko abandi ni indeberezi bari aho gusa bakareba ariko ntacyo babikoraho. Kuko burya indorerezi zo zitanga na raporo zikavuga ati twabonye ibi, ariko abandi bo ni indeberezi barareba gusa bakarebesha ijisho rimwe irindi rikabitambutsa bigahita. Ndumva bitari bworohe, ubwo turaza kureba wenda hari ukuntu ashobora kwiseka bakagira gutya bakicara bakagira ibintu bakosora mu by'ukuri cyangwa se ibindi bintu bakora. Vincent, andi makuru rero akavuga ko muri teritwari ya Boabo cyangwa se teritwari ni groupement ya Boabo ikaba rero n'ubundi cyangwa se nushaka kwite ngo ya Bugabo, numvisha ariko macacara bivuga aha ngaho n'ubundi Wazalendo ngo yiriwe yagabye ibitero kuri M23 ni magaciro kaherereye hano muri Masisi, aho ngo n'ubundi ngo M23 yiriwe mu mirwano na Wazalendo. Iyi mirwano yari iteye ite bwana Vincent? Ni imirwano ikaze yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, aho abarwanyi nyine bo muri Wazalendo ariko mu gice cya APCRS bahanganye cyane n'abarwanyi ba M23 nyine mu groupement ya Boabo. Akaba ari amakuru avuga yuko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bateye ibirindiro bya Wazalendo biri mu gace bita Showa. Imirwano yageze saa 7 z'amanywa hacyumvikana imbunda zikomeye ndetse n'imbunda ntoya ku bice byombi aba M23 ndetse na Wazalendo. Rugihana inkoyoyo Rugihana inkoyoyo bikavuga yuko hari abarwanyi benshi ba Wazalendo bahaguye, ariko hari nabo muri M23 bakomeretse ariko kugera isaha ntaramenyekana umubare. Ariko ni imirwano n'ubundi maze iminsi yaba muri groupement ya Warawo Yungu, yaba muri groupement nyine ya Boabo, yaba muri teritwari ya Warikare. Imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo mu magroupe atandukanye, yaba groupe CMC, yaba groupe APCRS ndetse n'izindi groupe zitandukanye. Ubu kugeza ubu rero bwije bimeze bite? Bwije n'ubundi cyumva amasasu makeya hafi na za Masisi ya ruguru. Ariko abaturage nyine n'ubundi bagize ubwo bakavuga bati ntituzi niba buri buke, ntituzi uko bigende, niba bano barwanyi ba Wazalendo bakwiye imitwaro batari buze kutwiraramo. M23 ariko urabizi yuko bifite abantu benshi bakorana n'abaturage bagenda babahumuriza akavuga ati nimugire ubwoba turahari turakomeza kubacunga. Twerekeze muri mu duce gato cyane muri Cameroon. Muri Cameroon amakuru maravuga kwitwa ngo ni Paul Biya, uyu mugabo ngo rwose ngo yabagiye kongera kwiyamamaza ndetse ngo no gutsinda arimo arabona rwose biri hafi cyane ku myaka 92 rero akaba ngo mu by'ukuri agiye kwiyamamaza manda ya 8. Na amateka mu by'ukuri aramutse atsinze ngo niyo wababaye mu president ukuze kurusha abandi mu by'ukuri hano ku idunia yamugo. Bimeze bite bwana Vincent iby'uyu mugabo? Mukambwe Paul Biya myaka 92 nk'uko wari ubivuze, akaba ari umukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi ku isi.
avuze ko yiyamamariza manda ya munani agakomeza kuyobora Cameroon. Ni umukandida agira mu matora ya perezida wa repubulika, aravuga ati ndijeje yuko ukwiyemeza afite ko gukomeza kubakorera kujyanye n'ibibazo igihugu gifite muri ibi bihe. Niko yavuze, avuga yuko nyine kandidatire azayitanga. Twavuze ko Paul Biya wundi yagiye ku butegetsi mu 1982 asimbuyeho bita Ahimadu Azijo wari weguye. Ubuzima bwe bujya bugaragaza yuko ari umuntu ushaje kandi udafite imbaraga. Mu mpera z'umwaka ushize yamaze iminsi 42 atagaragara mu ruhame, abantu bakavuga bati byagakwiye yuko asimburwa kubera yuko itegeko nshinga ryabo rivuga yuko iyo umuntu wayobora igihugu amaze ukwezi ataboneka aba akwiye gusimburwa. Ariko byateye impari, bitera amakimbirane, birangira adasimbuwe. Arakomeza aba perezida wa repubulika ya Cameroon, none n'ubundi birangira yuko aziyamamaza. Mu by'ukuri urebye abaperezida bari ku isi bakuze nibo barenze kuko bafite imyaka myinshi. Amatora biteganyijwe yuko azaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025. Yaramutse atowe yazarangiza manda ye afite imyaka hafi 100 kuko manda imara imyaka 2. Ya none Vincent dusimbukire wenda tugaruke gato cyane hano muri eneo cyangwa se mu bice biri gukontororwa na AFC. Bwana Vincent, muri hano mujyi wa Goma ubu tuvugana bwije bimeze bite? Ese insecurity nyuma yuko bashizeho kamera cyaba cyarakemutse ubu nta bibazo bikirimo, bya bibazo by'abasambo bibaga bakoresheje intwaro? Ibibazo biba birimo, ariko M23 nihemo gufata abajura ndetse n'abagizi ba nabi. Ariko izi kamera zaje kubafasha ku buryo n'abakoze ubugizi bwa nabi bakora ubugizi bwa nabi bworoheje. Ntabwo ubugizi bwa nabi guhera bashyizeho ziriya kamera bukimeze nabi nk'uko mbere batari bazishyiraho ubwari bimeze, kubera ko n'abagizi ba nabi bagiye batinya zino kamera kuko babonaga ntaho bahera batoroka, kandi izi kamera zafashe amasura yabo ku buryo kubabona byaba byoroshye. Hanyuma twari tukiri Bukavu turi kuva ku bijyanye n'umutingito, ariko twirengagije ko cya cyorezo cyakorera mu by'ukuri cyamaze kuhagera. Ubu bimeze bite? Korera cyahari kandi iravuza ubuhuha kuko abaturage benshi nyine barayanduye kandi kubona imiti biragoye. Ariko kugera igihe nta muturage wari wapfa, ariko harimo abagera muri 300 bayanduye na n'ubu bakiri mu bitaro. Nguko rero rwose ubwo niba hari update wazitugezaho kugira ngo n'ubundi tukurekure duhite twakirana amacacari twumve nawe uko bwije ndetse n'amakuru yabashije kuba dutegura. Bwana Vincent, ni imirwano ya Warikare bita Rusamambu. Imirwano ya Warikare Rusamambu naho bita Bukumbirwa. Ni imirwano ikomeye nyine yabaye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Warikare, nko muri Guruboma bita Ikobu. Kuko nabivuze mu bice bya Rusamambu ndetse na Bukumbirwa, aho Wazalendo muri groupe ya CMC iyobowe n'uwo bita Bigabo yarwanye na M23. Iyo Wazalendo ari muri groupe ya SMC nyine iyobowe na Bigabo yaturutse mu bice bya Banamurema. Muri Guruboma ya Bitsimba itera ibirindiro bya M23 biri mu bimwe ibi bice. Birangira ko M23 bashije kwihagararaho ibasubiza inyuma. Ariko ni intambara n'ubundi yari imaze iminsi guhera mu cyumweru gishize barwana, kugera no ku cyumweru masaha 12 n'igice bararwanaga. Ariko mu gitondo n'uwo yaje gukomera kuko yaba M23 yari ifite intwaro zikomeye, yaba Wazalendo ifite intwaro zikomeye. Ariko nyuma yaho kuko imirwano yakomezaga kugenda ifata indi ntera, M23 abatemezo cyo gufata intwaro yagiye ishyira mu bice bitandukanye bya Warikare, izegeza mwatako gace ka Rusamambu. Wazalendo yongeye kwibeshya ikabataka, noneho babereke icyo bafata intwaro kugira ngo babereze nyirizina barekera gukomeza babuza abaturage umutekano. So ubwo aho ngo nuko naho byiriwe, nuko byiriwe, kandi urabona ko tugeze hafi mu saa 12 saa moya. Bavuga yuko ariko bigiye no kwira, ariko agahenge kari gatangiye kugaruka guhera na saa 12 n'igice. Ntabwo twava ngo niko ngo buri buce bura mu gitondo bishobora kuba byahindutse n'izi saha turi mu kiganiro, ushobora gusanga hari ibintu biri kuba tutaramenya. Byahara nabonye bihindagurika. Bwana Vincent,
hararinduka amanywa nijoro, twavuga ko guhera saa 12 kugera izi za saa moya, ariko bimeze ubona agahenge katangiye kuza. Yes, Vise, reka tukurekure cyangwa se tukureke rwose ubwo ukomeze utwegeranyirize amakuru cyangwa se ukomeze ubikurikirane kugira ngo masaha mu gitondo n'ubundi tuze kuba mu by'ukuri ibintu bimeze neza, amakuru ahari ari menshi cyane. Tugushimire ndetse urakoze cyane. Nanjye ndagushimiye kandi nshimiye nawe duteze yombi. Yes, yari Vincent rero birumvikana, reka duhite twakira na Bwana Machachari nawe tumanukire tugenda ducacanga tumeze neza rwose, ibintu bimeze neza cyane, ibintu biba bimeze neza gatano kuri kagenzi kako. Hanyuma rero already ndabona Machachari yamaze kugera ku murongo wa telefone. Hanyuma rero reka nawe tumwakire. Machachari, wiriwe neza? Mwiriwe Bwana Fighter. Urakomeye? Akomeye cyane. Aha, bwukomeye rwose, aho ibintu niterebye. Ndagira ngo n'ubundi twigarukire kuri update, ngira ngo abakunzi bacu nibyo mujya mvuga nti aho imfura zisezerane n'ubundi no ziba zigomba guhurira. Mu masaha yashize nibwo twavugaga ko turi buze kugaruka amasaha y'umugoroba tubabwira uko ibice byose uko byabyutse ndetse n'uko bwije bimeze. Isa rero yari ingi rwose Machachari, urakoze cyane kubonetse ku murongo. Ndagira ngo utubwire uko ubu bimeze, cyane cyane ko utubwire ahitwa ngo ni Showa, ngo aka gace kirimo imirwano ikomeye Bwana Machachari. Atubwire imirwano rero muri aka gace kitwa ngo ni Showa. Yes, ni muri Showa na agace n'ubundi gahereye muri territoire ya Masisi, kaba ari muri groupement ya Buabo, ariko kandi iyo Buabo Vincent yaramaze kutubwira ko ngo hiriwe imirwano yaciye ibintu. Imirwano yiriwe mu by'ukuri ikomeye nk'uko Vincent yarabigarutseho, birumvikana hiriwe hatoroshye kuko mu by'ukuri hagaragaye imirwano navuga urwo hejuru, kandi ntabwo yagaragaye mu gace ka Showa gusa, yagiye igaragara ndetse no mu duce tuhegereye. Aka gace ka Showa rero muri groupement ya Buabo M23 twavuga ko yaramutse ihiga bufumberi izi wazalendo ziherereye n'ubundi muri ibi bice bigiye bitandukanye. Amakuru ava ahangaha akatubwira ko ari nyuma y'imirwano n'ubundi yari yabereye mu gace aho bita Kasopo. Iyi Kasopo nayo ikaba itari kure cyane y'aka gace ka Showa, ariko yo ikaba isa nkaho iherereye n'ubundi naho ku rubibi rwa territoire ya Walikale ndetse na territoire ya Masisi. Iyo ushaka kwerekera muri groupement ya Ruberiki, ariko ni hino gato y'ahantu bita Kasheberi, ariko hakaba mu bumoso mo gatoya hakaba hari umusozi muremure witwa Kasopo. Uwo Kasopo rero habereye imirwano, ariko imirwano isa nkaho mu by'ukuri igaragaza renforcement za M23 zari zihari, inzo zikimara gutinsura wazalendo na coalition muri rusange bagabaga ibitera ahangaha muri Kasopo, bahise ndetse haza izindi force ngo zitse mu gace ka bahita binjira mu gace ka Showa, si kure cyane nk'uko n'ubundi bigenda bitangazwa ndetse biva muri aka gace. Amakuru ahaturuka akatubwira ko kugeza amagingo yangaya M23 bije ariyo iri gukontorora aka gace ka Showa ndetse n'utundi duce tuhakikije, ariko kandi kabivuga ko bigeze mu masaha y'umugoroba kugeza amagingo yangaya ikitwa Masasu atakivuga ku bwinshi Bwana Fighter. Urumva ko rero ni muri Masisi yiriwemo imirwano kandi yangaha muri groupement ya Buabo vugiza Amasasu. Birumvikana neza Nyabyondo nta mutekano uba uri kumvikanamo, cyane cyane ko ibyirangira biri aho ngaho muri acte ya za Showa biba byumvikana muri centre ya Nyabyondo. Ikindi n'ubundi na Kasopo kuko hatari hameze neza, birumvikana ko centre ya Nyabyondo nayo itari imeze neza. Kugeza ubu rero twavuga ko hariya muri biriya bice ari ibice bibamo muri Buabo, cyane cyane twavuga ko baho inyeshyamba ziyobowe n'uwo bita hari abitwa bakagiri bagikorera muri biriya bice, ariko kandi bagakorera no muri acte ya za Miyanja. Hakabayo ndetse n'uyu Kigingi ukirimo muri Bugabo, ndetse akaba ari no muri Katoyi, nibo badeployed no muri ibyo bice. Ariko cyane cyane bikaba bivugwa ko abigaragaje muri urugamba ari ishyamba za APCLS, arizo ziyobowe n'uwo bita Janvier Karayiri Buyingo. Uyu akaba adeployed mu bice byinshi, ndetse aho ujya usanga
ari muri Masisi, ari muri Rucuro, ndetse mbere yabaga no muri Nyiragongo, ndetse akaba ari no mu nkengero za Walikale. Urumva ko niba hari ibyama bisa naho wenda bigaragaza gukomera muri za Wazalendo, iki cya PSRS nacyo kifite gukomera kubera ko kimaze igihe kirekire. Bwana Fayita, buriya utekereje iyi PSRS ikomoka kubo bitaga n'ubundi abamayimayi ba kera babayeho kuva muri za 90 na kangahe. N'ubu ngubu rero Janvier Karayiri amaze gukura mu musaza, na n'ubu aracyayoboye uyu mutwe umaze igihe kirekire. Navuga ko ari umutwe usa nkaho ukuze witwaje intwaro wenda za FDL n'izindi. Uyu mu mitwe y'abakongomani uyu mutwe umaze igihe kirekire. Bwana Fayita, yes, macacare tusa n'abasimbukira muri Sud Kivu. Amwe makuru Vincent tugejejeho muri uyu mugoroba aravuga ko ngo M23 yashinjijwe ubwicanyi, cyangwa se mu by'ukuri ngo ubwicanyi bwo kwica abasivile hano muri teritwari ya Kabare. Ngo abasivile ngo ikaba ngo yarabakoreye ubwicanyi, ibashinja ngo kuba bakorana na na Wazalendo, kuko ngo Wazalendo ngo imaze iminsi batega ambush ngo bakaberwaho barashe baturutse. Abaturage bakaba barazize ibyo kuba ngo bakorana na Wazalendo. Macacari, ayo makuru ntago wayamenye? Aya makuru arahari. Urabizi ko sibwo bwa mbere babivuze ndetse banabitangaje. Murabizi ko mu minsi yashize n'ubundi bongeye kuvuga ko M23 ari abaturage 18 ngo bo yiciye ngo muri teritwari ya Warungu n'ubundi muri groupe muri sheferi ya Ngweshe. Baza kuvuga ko ngo abo baturage ngo bishwe na M23. Ibi ngibi wenda tugerageje gusa nkaho tubigarukaho. Abaturage bo barapfa, ndetse hari abageze nko muri 4 bishwe ku munsi w'ejo, ndetse barimo n'abarimu. Ibi ngibi biza n'ubundi kubera ko M23 ariyo ideployinze muri ibyo bice. Wazalendo ziraza, ndetse hakaboneka, ntabwo dushobora kwirengagiza ko hari abaza Wazalendo ubundi answa baba ari abasivili. Abantu icyo ngicyo bajye bakimenya. Wazalendo bamwe baba bambaye uniform, abandi batambaye ama uniform. Rimwe na rimwe bakaza bameze batyo, bakaraswa ndetse bakanapfa. Hanyuma ubundi yabaguye mugenzi bagaterura imbunda akagenda, abahageze bakavuga ngo ashobora kuba ari umusivili kandi yari umusirikare witwaje intwaro. Ibyo bibaho, birasa neza textuellement n'ibyatangajwe kuri Radio Okapi ku munsi w'ejo, ndetse bivugwa ko abaturage bageze mu 10 muri groupe ya Byinza bishwe na M23, ndetse byo byagaragaraga ko bishwe koko kwari ukuri. Ariko amakuru twagiye gutoza twaje gusanga ari aba FDL, ndetse barimo n'umugore umwe baje kwicirwa ahangaha mu nkengero za Parike Nationale ya Virunga. Ariko kandi ikitwa n'ubundi leta iyo ikavuga ko baba ari abaturage. Biragoye rero gutandukanya umuturage n'umuzalendo n'ubundi, cyane cyane iyo hagaragaje muri ahangaha muri Kabare, kuko ntabwo byoroshye. Bwana Fayita, kuko rimwe na rimwe baraza baba bize nko muri za Katana, baba force za M23 zihageze bagahita barigita, ukibaza aho baba barigitiye akayoberana kandi batageze no muri parike. Ubundi wamara kuhava ukuva amasaso atangiye kongera kuvuga. Byumvikana ko rero baba bari mu mago. Iki ngiki rero iyo bishwe, ndetse na Wazalendo nabo zica zigira zitya zikabashyira ku mutwe wa M23, kandi birumvikana cyane cyane ko wenda twebwe ibyo dushobora kugarukaho nuko nta wababuza kubivuga, nta n'uwababuza kubashinja. Ariko kandi ahabereye urugamba ho icyitwa dega collateral ntabwo kijya kibura, cyangwa se impfu zo ku mpande zombi ntabwo zibura. Ariko kandi noneho iyo habayeho Wazalendo b'abasivile bo, mu by'ukuri byagorana gutandukanya umusivile n'umuzalendo, cyane cyane ko ubona rimwe na rimwe iyo bafite imbunda ugasanga abageze kuri niba ari nk'icumi ugasanga bafite nk'imbunda 5 cyangwa 3, ukabona abandi babereye aho. Ubu yarashwe rero nta kundi bamwita umuturage. Urumva ko ariko biba bimeze. Bwana Fayita, ndumva biba bitoroshe, ndumva biba bikomeye cyane, ariko nyine niko bigenda mu by'ukuri. Hari ukuntu buriya bahari abagabo bitero nka bimwe byigeze kubaho kera, bakigira nk'abasivile bafite imbunda, ubwo nyine nk'abasirikare batambuka bakabaminjaho urufa rw'amasasu, cyangwa se akabaga bitera ahantu runaka, nyine bakongera akindura nk'abasivile. Burana icyo kiri kugaragara cyo.
niko bimeze bwana Faita muri biriya bite ndetse no muri Rutsuru. Iyo ubonye ahantu hatinze urugamba cyane ukabona rwahatinze kandi ukumva ko mu 23 irimo itigeze ihava, ukumva hahora harwanirwa aho hantu ujya hashyira akabazo, ujya hashyira point d'interrogation kuko haba hari impamvu urugamba rutahava cyane cyane ko rimwe na rimwe nk'aha muri za Tongo, za Bukombo, za Binza ni ibice mu by'ukuri biba bigoranye kuko abana barwanira iwabo bashobora kuza bakavanamo uniformo bakambara civile bagafata amabunda bakarasa. Rero aho ngaho n'ubundi yaraswa bikagaragara yuko arashwe nk'umusivile kandi abaturage bakavuga ko ari umusivile bitewe n'imikoranire baba bafitanye na Wazalendo. Urumva ko rero bibaye bityo degakoratero zibaho kandi nta n'icyazibuza hari urugamba bwa Rafael. Yes, Macacari rwose ndumva ibintu bimeze neza cyane rwose mu makuru ya gatatu iri kugenda ibyitwaramo neza nubwo itari koroherwa mu by'ukuri muri iki gihe. Hanyuma andi makuru rero mu by'ukuri akaba ko guverineri wa Hitoni Katanga ngo biravuga ko nyuma yuko atumijweho Kinshasa yahise aburirwa irengero. Uyu mugabo we yabonye byanze ati baramfunze pe, banza kugicisha bigiye kuzajya biba ikibazo gikomeye cyane, baguhamagaza ugahita utibika ukigendera. Niko bimeze uyu twamuvuzeho mu makuru yacu yatambutse, bamwita Jacques Kiabula. Uyu nguyu ni guverineri w'intara ya Katanga, akaba ari imwe mu ntara mu by'ukuri zikungahaye kurusha hafi izindi zose hari muri Kongo kuba zifite amabuye y'agaciro. Uyu Jacques Kiabula rero wayoboraga iyi Katanga mu minsi yashize yagize atya mu ruhame cyangwa se ubwo hari ibirori, ari mu kiganiro ndetse n'itangazamakuru rihari n'abantu benshi bahari, avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ati mwa baturage mwe, ibya politike mujye mubirekera abanyapolitike. Ati nka Joseph Kabila ati ni umuvandimwe wacu, ati nta kibazo dufitanye. Ati Corneille Nangaa nawe nuko, ati nta kibazo dufitanye. Ati n'abandi bagiye batandukanye bari muri M23 ati nta kibazo gihari, ni abavandimwe. Ati turavukana, ati nta kibazo. Ati ahubwo ikibazo ati ni politike n'ubundi turi kugenda dupfa. Ayo magambo akimara kuyavuga byahise mu by'ukuri bitera alerte muri Kinshasa. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko uwo bita Jacquemain Shabani Luko ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu aza kumutumizaho. Amaze kumutumaho uyu mugabo byari biteganyijwe ko agomba kwerekeza i Kinshasa. Yamutumijeho nimugoroba ndetse habonetse iyo bita telegrame yari imwandikiwe yuko agomba kwitaba Kinshasa akagira ngo ite aganira. Uyu mugabo muri iryo joro byabaye ngombwa yuko benshi batekereza ko yaba yagiye Kinshasa, ariko kandi amakuru atugera atubwira ko atigeze ajyayo. Ikindi benshi baravuga bati none se ko atari kugaragara n'aha muri Katanga, baramurindira baraheba, iby'umuyobozi biba bigoye. Noneho uyu munsi nibwo amakuru agiye ahagaragara yuko uyu mugabo yamaze gucomoka, yamaze kuva ahangaha muri Katanga. Bikaba bivuga ko ngo yaba yaranyuze aho bita Kasenga. Iyi Kasenga ni hafi y'umupaka n'ubundi wa Katanga, aho ihanira umupaka n'igihugu cya ndakeka ntabwo ni ku rundi ruhande, ntabwo ni Zambia. Ubundi hari umupaka bahita hari umupaka naho Katanga ni hariya Lubumbashi, ariko bakaba bita Kasumbalesa. Ntabwo ariho yanyuze, we yagiye kunyura rero aho bita Kasenga. Niko amakuru ahari. Benshi bakaba bari kuvuga ko ngo mu minsi itarenze 2 cyangwa 3 ngo bashobora kumubona yamaze kugera hano mu mujyi wa Goma cyangwa mu mujyi wa Bukavu, yamaze kujoininga AFC. Uyu mugabo ni abantu bazwiho kugira icyitwa ifaranga. Buriya ari amagambo ntabwo yamucitse, yayavuze afite impamvu. Benshi bakaba bari kuvuga rero ko ashobora kujoininga isaha iyo ari yose, bavuga ko bashobora kumubona ngaha, ariko kandi bikaba biteye ubwoba yuko Katanga y'ubwayo nayo ishobora kuza n'ubundi kutumva neza nk'uko abanyakatanga bakomeje kwibasirwa, dore ko n'uwo bita Christian Chiwewe Songesa uri muri Ndoro nawe afite amamuka ahangaha muri Katanga, nubwo ari umuruba ariko ni umuruba wo muri Katanga. Bakavuga ko abajenerali benshi b'abanyakatanga ndetse nabo muri Kivu bakomeje kwibasirwa ndetse n'abanyapolitike. Urumva ko rero Katanga na Kasai ndetse na Kinshasa bishobora kudahuza na gatoya nyuma y'uko abayobozi babo bakomeje kugenda batoroka bose bajoininga AFC mu 23. Hanyuma Macaca tudusimbukire n'ubundi tuduse n'abasimbukira muri Sud Kivu mu gace bita ngo ni Kahungu cyangwa se aka gace kari muri teritwari ya Kabare.
amakuru aravuga ko ngo na n'ubu ngubu muri amasanga amasasu aracyarimo kumvikana urugamba rwahanye inkoyoyo ntiwareba ibyo nahoze mbwira Vincent ati ubwo nuko bwije bimeze none update tugezeho nuko muri aka gace ngo imirwano n'ubu ngubu yabaye imirwano rwabuze gica muri make ndagira ngo iyi nkuru niko bimeze kugeza amagingo aya ngaya ni imirwano yatangiye kare ariko na n'ubu twavuze ko ari imirwano benshi batekerezaga ko ari wa coalition ya Wazalendo ariko irimo FDLR nyinshi twabivuzeho tuvuga ko hari umugabo bita Nyembo uwo bita Kimenyi Nyembo waje guhungira hariya muri biriya bice akaba ari muri Parike Nationale ya Kawuzi Biega akaba yarajyanye n'abasirikare batari bake kandi akaba ari umuntu ukomeye cyane muri FDLR uyu mugabo rero biravugwa ko ingabo ze arizo zishobora kuba ziri guhanganira muri biriya bice na M23 turabizi aho FDLR yatejemo nayo mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye kuko baba baramaze igihe kirekire bategura urugamba niyo mpamvu kugeza ubu amasasu akiri kumvikana muri aka gace kabone nubwo M23 yabashije gusenya ibirindiro byabo bigeze muri 4 ariko baracyarwana baracyakihambira kugeza bagize imijenesi niba ariko nabivuga banze kuva mu byimbo ariko ibirindiro byabo nyuma yo gusenywa kugeza ubu rero bwije n'ubundi isasu rikumvikana muri ibi bice bikaba bishobora benshi bakaba bavuga ko n'ubundi abaturage bamaze guhunga muri biriya bice ariko n'imirwano ko ishobora gukomeza uko byagenda uko ariko kose M23 nayo irimo irabahiga ngo gahunda nta kundi kubasubiza muri Parike Nationale ya Kawuzi Biega bwana Faye. Yes, andi makuru akava ko ngo nyuma yuko imirwano iriho yaciye ibintu ahantu bita mu gace bita ngo ni Ikobo ngo bidasubirwamo M23 aka gace irimo irakagenzura kukagenzura egare insinzi cyangwa se kuba n'ubundi uwo bari bahanganye yamukubisa inshuro cyangwa se yagize atya akagira ikintu utuntu yikorera ndagira ngo iyi nkuru bwana Macacari nayo uyituvire imuzi n'imuzingo ni Wazalendo zo kwa Colonel Bigabo ndetse zifatanyije nabo muri SPP bo kwa Kabido nabo basa nkaho babaye inziti zitagira urwame bakaba baraje mu by'ukuri bagafatanya n'uyu nguyu witwa Bigabo ariko kandi tukabibutsa ko witwa Gidon Shimurayi adakorana neza n'abangaba ba SPP ndetse n'uyu Bigabo batumvikana ubangaba rero iyi kunyuma y'imirwano mu by'ukuri yatangiye ku munsi w'ejo iri kujya igenda iba ibitero bituruka muri groupement ya Kisimba ndetse bigaturuka mu gace ko bita muri groupement ya Bana Mulema ndetse muri localité yo bita Biranga iho hakundaga kuva ibitero bikomeye cyane byibasiraga access control na M23 zo muri Bukobo zimo uduce tugiye dutandukanye turimo za Bukumbirwa zirimo uretse Bukumbirwa Rusamambo ndetse na Buleusa navuga ko ariyo masantra akomeye cyane ahangaha rero kugeza amagingo ya nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera otu y'iyi groupement ya Ikobo ubu ngubu nk'uko amakuru tuyakesha ndetse abaherereye hariya ndetse na bimwe mu binyamakuru bibogamira kuri coalition muri rusange byemeje ko toute entièreté cyangwa se mu buryo bwuzuye groupement yose ya Ikobo iri kugenzurwa na M23 nta gace na kamwe ubu ngubu twavuga ko kagikontororwa na Wazalendo cyangwa se n'ihuriro rya FARDC muri rusange iyi Ikobo ni imwe muri groupement ziherereye muri sheferi ya Wanyanga ndetse akaba ari muri territoire ya Walikare muri rusange akaba ariyo yabanjije yigarurirwa ikaba ifitanye isano cyangwa se ifite ahantu ihuriye na territoire ya Rubero dore ko abavaga Rubero aribo bazaga kugaba ibitero ahangaha ariko kandi mu 23 akaba yaragerageje kuavanza ikindi wenda twavuga nuko iyi Ikobo isa nkaho iri mu mugongo wa centre ya Pinga ariko kandi ubu ngubu twavuga ko muri ibi bice muri izi groupement zo muri iriya accent twavuga ko ahitwa Kisimba ariho hasigaye hari kubera imirwano gusa honyine ariko groupement ya Ikobo kugeza ubu ngubu uretse wenda rwangendanye yose atutantiérité cyangwa se mu buryo bwuzuye iri kugenzurwa na M23 ndagira rero ngo mu by'ukuri utubwire n'andi makuru agendanye na update ufite mbere uko bwana Macacari tukurekura rwose banza uduhe update kabisa ndumvikana update kugeza amagingo y'ingaya ni imirwano n'ubundi yakomereje mu gace ko bita Burare iyi Burare ikabiherereye mu by'ukuri muri territoire ya Warungu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho mu by'ukuri hiriwe imirwano n'ubu ngubu mu by'ukuri bikaba bikivugwa ko M23 yagerageje kubyitwaramo neza isubizayo inyuma ibitero bikomeye cyane
ndetse byari byayigabweho ahangaha akaba ari muri sheferi ya Ngweshe, akaba ari muri teritwari ya Walungu. Tubibutse ko ndetse na Kamanyola ndetse na hino za Nyangezi n'ubundi biherere muri teritwari ya Walungu, mu by'ukuri akaba ariho n'ubundi imirwano yakomeje kugenda ibera. Hanyuma wenda tuvuye muri ibi bice, andi makuru akavugwa ko imirambo igeze mu 10 ariyo yavumbuwe muri groupement ya Bwiza muri teritwari ya Rutsiro, ndetse iyi mirambo ikaba ivugwa ko ari imirambo ya FDLR zarashwe na M23 muri iyi minsi ishize igeze muri 2 yabereyemo imirwano. Tubibutsa yuko imirwano ya mbere yabereye muri lokalite cyangwa se mu gace ka Nyamirima, hanyuma indi mirwano iza kubera mu gace ka Kiteguru. Benshi bakaba bivuga ko ubwo M23 yabakurikiranaga ikabarenza aho bita Katanga, ikabinjiza muri Parike Nationale ya Virunga, ndetse ihonije cyangwa se organisation no gouvernementale cyangwa se umushinga utabogamira kuri leta waje gutangaza ko ngo habonetse imirambo igeze ku 10 yose ikaza kuboneka mu ngengero za Parike Nationale ya Virunga, ngo ariko kandi ngo hakabonekamo n'umugore umwe. Byamaze kumenyekana yuko rero abangaba ari bamwe mu ba FDLR, bamwe bakunze kuvuga ko ari FDLR baruti abajya rugamba cyangwa se bari abayoboye n'uwo bita Generali Dani. Abangaba akaba aribo barasiwe muri ibi bice nk'uko bigenda bitangazwa. Hanyuma wenda tugana ku musozo, nuko icyitwa abasirikare aba FRDC n'ubundi bakomeje kugira ubwoba bukomeye cyane bwo kurwego rwo hejuru nyuma yuko babonye deployment za AFC mu 23, kabone nubwo nabo bari kudeployinga ariko bagakomeza gutabaza bavuga ko ngo AFC iri kudeployinga ngo bidasanzwe, kandi nabo ubwabo barimo badeployinga kandi ari ukwitegura bisanzwe bya AFC mu 23. Ibyo twavuga bidasanzwe akaba ari bya FRDC ndetse birimo n'ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru, ndetse bakaba bafite n'abacancuro. Tusoza n'ubundi umwotsi w'umukara ukomeje n'ubundi gutumbagira hano muri Doha, ni nyuma yuko mu by'ukuri M23 kuko leta yo irajya ibumoso naho M23 nayo ikajya iburyo. Nuko bimeze hano muri Doha nyuma yuko bimwe M23 ivuga bitari kwemerwa na leta ya Kinshasa, ibiri bari kuvuga ibidahuje na gatoya. Ubwo abangaba nk'uko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, leta ikavuga iti tugomba kuganira ariko mwavuye mu bice mu kontrola. M23 ikavuga ati kandi twebwe tushaka kubikontrola tukongeraho n'ibindi imyaka yose 8. Urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bihabanye, ni bya bindi byo abize niba ari za geometry cyangwa za trigonometry bavuga ngo des lignes parallèles ne se rencontrent pas. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biri parallèle bidashobora guhura na gatoya. Benshi bakaba bavuga bati rero ibyo ari byo byose icyadoha cyo cyamaze kuba kivivuka, byaranze igisigaye n'urugamba. Kandi General Makenga Sultani we yibereye kuri Teretayari, we yibereye muri Kivu y'Amajyepfo, ati igisigaye no kuvuga ko ibyadoha byanze, hanyuma ubundi abana b'abasore bagakozamo ubundi rugatangira rukambikana isaha yari yose bwana Faisal. Ya ntago byabura kuko ubona ko n'ubutegetsi bw'Kinshasa birasa no bwamaze gusuzugura mu by'ukuri ibi biganiro, kuko nta kuntu wajya kohereza nk'uko n'ubundi bari babidusobanura tujya kubona ukabona bohereje abantu badafite uburenganzira bwo kuba bajya mu bintu byo gusinya n'iki, bimeze nk'aho bari kwikiza. None kuri inshuro ho nyuma yuko bari bamaze gukorera press conference bakabivuga kuriya twagiye gutungurwa no kubona none boherezayo mu by'ukuri Wazalendo, boherezayo mu by'ukuri uyoboye Wazalendo. Ukabona rero ko ibintu ko kuba bakora ni ibintu byo kwikiza, ari mpamvu navuga ngo ibintu ntago bizoroha. Ntabwo bizoroha bwana Faisal, ntabwo bizoroha na gato, kuko leta ya Kinshasa yo gahunda ishize imbere ni urugamba, nubwo itabyemera amahanga nayo agakomeza babwira abumvisha, ariko ntabwo bishobora gukunda kuko n'ubundi bamwe bari gukurura ririya abandi bagakurura ririya, nta n'akanunu kagaragaza ko bashobora kuzuza bwana Faisal. Ya Machacha reka tukurekure rero, urakoze cyane ubwo tuze gusubira mu kiganiro cyangwa se makuru yacu yabusubuye rwose y'amakuru yacu ya mu gitondo kare cyane, tureba uko ibintu bimeze. Urakoze cyane nanjye ndabashimiye. Ngayo rero nguko ni Machachari, twari turimo kugenda tuganira cyangwa se dufatikanya kubagezaho aya makuru. Gusa mukomeze mu likinge ndetse munakunde ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ku mirongo wa telefone na Vincent ndetse na Machachari, roho nzima itura mu mubiri muze.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.